encha kese enkoma obibia o hwede o ko se de money ne dada na wotwe bia ye gibre etena se ne yesua bibi e de aboye bra de okọ e wo fie de ekọ wo fie de ekọ e wo monten ne ye twetwe ho nkomo ne ye de esua ade ene so biem ye hia ansan ye be start na meda aboafo a maso yasene amadwumadi ekọ so kama ye time herbal mixture o se malaria de wedra ne time afi KNG herbal capsules oba nsansan gugu ahimfie ho nheda nkoyia besiro kono ko KNG herbal capsules be ma so se akonta no nsuo ne niam bi fifiri mu basabasa bi afi nsansan bi ne nyina KNG herbal capsules ebe ma bibia aye kama afi na ko givers P capsule se be ma wo betutuo be ma de wo se wo bo adwuma na de chiama am aka se mo ne yo nra oye bi afi ye Givers cocoa capsule strong kokora se cocoa pana dokoro de mesro wadura ni Givers cocoa capsules ansan ye beto adwuma die no so no ye be sign de aseda ama ye Gola Hotel se omaji feso na yetimi aye program wa ha se ye year reception pese we pool program pool party lunch bibia wo pese we bia ye Gola Hotel se omo bie kwan atum se ubetimi aba na mpanyifo beje ofeso ama watimi aye mpanyifo kokodam bi wo fia ne eba betwetwe nkomo afa ne dwumadie ho na ne kwade ade ni ye ba beka ho asemini so ote wo se abena ne so de no de brem ene de me bisa se why do men cheat de ntia mema efomo yire ne omo mpanafo echi ene onua ba tena se wote na asemi mapa ne hia ma yetituru se bia ne nkomo aye betwetwe ye betimi hu niema enye ne de ye ne yetimi e de aboa ne ye fie so bibia akoso kama eye mpanyifo mi na manya be fie ha ye body tilapia also de na confante na yanya be wo fie ha ni baba chonko baba akwaba yemia bibi okoso kama aja na mi gusu shira nkakra oho so ayefe se aja udua ne fifi nko ade a de aka ne nyadine papa akwaba baba maje ozo papa kafra wati awo aja bende adwuma ne ka ho na eso medasi ye hwe enkomo twetwe ya ye baba kasa afa ho ye ka say why do men cheat subai anasa die nkura ne bema bema afa ne jire ana oba onenete echi me nua ba medase na edikan no mechia eye wahwefo nyina firi se omuni ho a woni ho na asemi de ne nkura bata no doso but emere ni nti e be hichem ya na utietie ne namfo bi kasa di nkomo a ensem bibire na ya na eba efa no ejina ema no so ta wo wura fie mu a ese kwan a be ma fa so hu oba a na ne gye no ho obi a wo no choice be hia wo na sefo ne wo te de wo ye nyina no eno na pusu no ma no ko wale wo but obi wo ha de wo kan se obe wale awie no ne ne ma sesa ema no wo ne ma bi ewo mu so onya wale wie a ohunu se wanya bi awie enti me ha me ho ayedai life wa wobo eni mo de tutu yie ne kasa akura no timi sesa esan say no why different ene ne namfo wa wale wanya capture be ma bi awie but we refi say be ma yen capture no so yen capture be ma de obeye be ma no ene be ma no watimi aka fie obi wo kura ne kasa keke kasa obe kasa kire no obi fire adwuma beba na bia wa cheka kra bi kasa obe kasa ton a wo de be ma no no manu say ne wa che abontene de ne wo che pereko because wa cheka kra bi okofia nsem obete no ene wo che pereko enhwerema na twetwenwumba so obi hia ma na sefo obi wo kra wa cha okofia kodidi first no wonye ne saa but wa che ni nti ene ne bu afu nti won kofa aduane kra ma woni wa kofa aduane di nti the next time na me che wa abontene no ene na ma me ntwa aduane ni pereko me kofia me ni di okodidi a obehia obi enkomo bibire bekoso woni namfo kra che wa abontene no enkomo bibire bekoso esan su ene ban bi a after marriage no oda ne di no sade ne pusu no wa abontene obi wo so a sex ankasa no 70% e wa walem but wale wi a enema bia no de che boy no ma boy no hunu se e kompemu a ge no ya de pa no sa ne mani nyina no na wajai because wanya wale wi o ha no ho ye de sade ne de o de kwache ne keke no se wan continue se nye mre yo bi ne beba wakwam na hoode ne wo ho na se wan continue se sade na me de che no me de to so a be ma no obepie mfante
Dia asem no be kan fa mema die nti a omo e for mo yire ne omo ma omo ne omo te ho. Die nti omo for mo chi. Ya be chia ahwefo ehwe nyina dear call with Abena Ghana, such a nice and educative program. In fact, when it comes to Ghana, I say, dear call, utidina, you should know, say, dear call, any tidani de nyina, you shouldn't miss it. And also be dear call with Abena Ghana. Yes. But I say Abena, sa issue we say, versatile kakra, depending on the people involved. Okay. And then experience and so in your manual maybe kaka hon. What do you say? Okay. Yem fano the basics. Say ye twempna ye nware. Okay. Be me bia ni je oba bia tem bia no. I say oba frefro to we ma me ye we say man be me bi nso mpesa. Be me bi wo ho a. O mbo ne kakro mpel. Yes. Ana be me bi nso ho a oye awiemfo. Nti say ni ti anye ye. On say in a relationship no o kwa share nipa no for the first time obia pretended. Obia on fa ne real color no emma. Esa motena sit. And later on no oba no be say eh sage he say not ya na okay me aka say see ka say cheating na you will never be satisfied with a particular personality. Intino emma no okay den enyo musu ebinom any discipline e wo mumu. Okay. Emma ni bi enti ne say aware enye adwaman eden aduro. Okay. Emma ni bi no enye self discipline. Be me bi ho no naturally oye ne den opa waware opa dandan ho opa yi ne say onchiti. Yeah, obekọ so obekọ. Yes. Bi bia ntimi mfa ne nkachi. Okay. Enti no self discipline say oye be ma na onye bia ana yo ba no wan ko hia sa be ma ni bia wawu because se na ire ne wumpo ana ne girl no na ochiti on you a girl no na chiti no onko stick to that girl no obasan akofoforo nti ya ade bia woni mu enti eyesu ye be fa okay ye be fa sa wo ye be ma na say like ultimate discipline on hon we are not easily moved by nyoma bia enye easy say obe chiti nti esu na o kan ye no me fa say eyesu eno so e contribute to the entire mema etai echiti pa Ogusua ehwedioko e wose de bia Abena mpa ye beka kwaje nkrato aboafo ye ba ye beto ase Ebra if I shop na me sha dia o bag Bra ade ena so biem na tell me me share me see you ba queen why me say Bra said the time heba mesha etia chimi ni me fiefo enya dia ba ko pe ebe so ye we dey do this o fa ni nyina Bra se me ka se me di time heba mesha ho adanse a wiase nyina ebe te me nka enti se malaria wadra ni time heba mesha enya nu ko die na nu mato a wontimi anidie no wadra ni time heba mesha edwe enye ma oba wa fa afuro die wo ma akoda no fo enye akoda woni mfie dumienu ansa na obeto time heba mesha edwe ibi no hwese wako hospital anasa lab am wo hu se wo a 3-day malaria ibi ansa Encrossway Food and Drug Board for Agiatu Kayo the time me TIME time heba mesha afi malaria di baby adani diva ewo mu no ebe trato so what about what your papa bia na mo di mo chine se be ma we Yeah, this is my secret. Give us P capsules. Pema wa hon din ko from na want to me to my din won pem. Give us P capsules. Obedu ase mama. Ono enemy lawyer. anti wo lawyer no na hye obotom ayi bro na dey na pa me sin ba chia mo a ese ni die Bosano. no ni dey na fi waka wo the friend give us cold capsules say yes yare na wo so ko di wo ni pedwem woni na wo posa amaman antimi ma wonja wo nan yi wonum give us cold capsules a obeye free Lawyer. give us cold capsules And give us P capsules. hey and give us free Chinasuma. Ememe wadi ifiedu watwede kronkwa na efa. Give us cold capsules. Apemfo abatan wo mo manufo ne nkwada wo ne ifiedu mienu nka. Mrs. said the Mako Greenfield Scientific Herbal Clinic. Ako hu die tuem ankasa. Enti me ka me nsese me bo. Obi antrasema stroke ye den kanam to dem bio. Sameka she wona wo twetwe ho meboa. Greenfield Scientific Herbal
Herbal Clinic. Was sayar wabiti say hypertension, obani bema wapa war, diabetes, Johnson yadie, koko, mekani mejadie. Oba me si jai na nanse ma me hwe ase ma ne kase mu buye no. Greenfield adaroma e no matoto ama nei ni no mpakase ani a ne spinal cord aye adwuma wasa nante bi mu. Greenfield wo ultra modern laboratory any diagnosing machine. What is scanning human system no? Was sign ton ajinkwa garlic plus a boost immune system. Na sign ayama BP. Obi a halitosis ananka bone won anum no. Onfanko Greenfield no beti ni say te Greenfield Scientific Herbal Clinic. Womu onungwa adogon last stop Estate Junction. For 0243-983906 and now 0261-651898. Greenfield. God is our healer. Greenfield. Your last hope. Fan soap here, soap here. Epa. They football lessons. Woke up on the bar. I sent to him. Kobo bana Ross school. Crowd to me some pub one sent to him. By me using me. It's woody area. Now you give me this wasla. And then tema pop rock. I can really team here. Good night. You know, bet me using the community soap. Fan soap media. Best. More or bow. Bet me to fan soap. Fan soap. Yema obia ojaran hoke kano. Obia pimples. I say when you ama when you naya black. Who is so fine soap? A bad woman in na apple. Baby, I would see them. I am out seeing you and to me enfu. Fan cream, everything I'm would sling in na elf. Come. Obia obemo or bow between to fan cream. Other fountain. Maybe a who be a Fine herbal soap and ointment. Ubenya biwo or memo pharmacy herbal shop biam. Open the door to Swafre 0242-804791. Fine herbal soap and ointment. Used to be now obey fine. Yakakwa jinkrato aba afeno hejumadi din edidioko enen sam twitwe na sam kora ye bisa ne say why do men cheat aden kora ne be matimi fa ne yire ana oba one ne te wo echi ehun sunsanso no ye behwe ni nyina na yetimi esua ade pa ansa na ye betua so no ye beda aboafo aba so yesene amajumadi ekoso eye time herbal mixture or say malaria de wedra any time say ye malaria de misro koto time herbal mixture watina ebetu ama wo ho atopa nanso kai se abofra onyamfie dumiyenu ana se oba onyem entimi num adrebi nansa na obenom no check say malaria moa no ebi wo mojanum ansa wanum afi KNG herbal capsules KNG de also aba mama ne memma oba besiesie fie na nije aba say yensa oba eho nheda nkoye be ma nheda nkoye wedro ani KNG herbal capsules afi give us core capsules say ye koko pa fifiwa hawde mesro kona koto give us core capsule afi be ma wontime mo adwuma wedro ani give us P capsule na be boa ma bibia aye kama afi Yagola hotel for now so yasena man na yetimi enya ba bia tena etwetwe nkoma enti say se wo kumase na wo ye program bia de event de na wo venue eno ane Yagola hotel wo ban hia so a Yagola for ebe show kama ma bibia aye kama papa na ye kasa yentu a sa nkomodie okay eno nti no ye to aso a wo ye oba na o mpese be ma be chiti a ese wo ye all rounded woman whether one na twempena whether one na ware o emfa ompaibo ni agoro empaibo no emfa ni agoro dressing na o dressing no enkata wo ho dabida debi se be ma no so penkata ho ansa obefa wa enye sa afia waware na obehye miniskirt I think it was say ye dia memma ne pe me ka enioma ememma no epa onchi ye ka de ma ni nchiti o tu wo fie na on jeans string ne ne ama because enya de bia na un say at times ne ma bi wa communication actions and signs yes memma no de omani ehwe ade pa o okay enti sa ada no so utumi sisa ne omemu a odi nani hwe ade pa o obepie nso obeba ntem a wonte ase what you say enti no apart from so obey empire bofo no wan kasa no ahunidie kwa so no esese unhwa wa obed okay let them be like get it close to them attraction ne be wo ho no say wa downfo fa ne say wo ba obibia muni agro okay mun kansem bia bi munhwe movie na bono la no but say unenu ni sa de na minima warefo bia we ba no afa ne phone no o WhatsApp
we so fan no fan phone no WhatsApp we no girl kasa o na we so ne ex guy so ye den kasa emwa den boa ene e cheating no hey e be cheat ya na cheating so nye ba fo nipa na okwa akohia no so nye se o hia na na kwa stop you okay he's never satisfied okay owie pe obe surge forward obe kosa enti se obe twa de no so no se wo ye mpai bofo e no ne ka ho kese pa ansa na efie no wankasa na da ni o mani e ma wa no nye opelepele ha yo ba na wa no e de obro ho asema okuna e chense de wa ye na duro tembia na o hye wa motom tu be hu obi ana ware aso a se wo nhye de hu ade bi a sister ne ye bia asa e bia na ho brase kese pa ni so mbe so okuru be chiti dia mo ani na ho e wo sansem we o men kan bebre so ko ha no so beto asa okay papa Abena Ghana ade ba ko a matase a study as ade na ekoso on se bible estate ade bi se be ma na yitire be ma yitire e wo bibia mu se bi oba kra ekoye wo ho ade na se o papa so wanyi a de obaji bia na ye mpra na wotwe na wale no bebre a ekoso no e ma no enye sa ade ni ntum se be ma na yitire no go right what you say di ade na ma sa ade ne ba de ma sa ade ne ba ye kasa bia ba se de oba betimi aye no what men can do women can do better be ma betimi aye no ba betimi ye okay sa ade no e ma mema no bebre atisi abontene on se yakofa sebe abrofo life bia ba hye mu a e hayen ene be ma didi kura na yese oba ko yi chense ne kura wase wa afako uba wa akosebe wo ho esanse abruchiri sa na ye no yeso ya mamele nte sa nti se opia bontene na se obi kura o manadamfo bi kura ye aduane ma ne keke na nadamfo no ba wa be pepa ne nsa na wa yese hu se ma ne hand cream kakra we na ma ne tontom kakra ti se wo wale asa na mani nyina no unhu sa na ma no ha mo wo nti be ma didi wie na wa be pepa ne nsa no sa de ni sheki no ese wo de bi aduru bi aye nani be ma didi wie wa be fa mpa che aduane na te sei oh me okay oba no be fa kura na nim kura de be fa chense no kura no e kire se oba ha no you see ye woni man ketin bi wo ha upia bontin na to bi so a ya na nye sika na enye bibia wo ye bi na wo kofo oba no kokko boka but wo na sumdue so nti se mema be ni difie wo ko kan wo se wo me de se me ni difie o je se weekend oboa ye de ma na ye wo fie no e na epushi wo mko out to nti se mema fa match de do na agina ma no so e wo mi se mema no sebe ebi suban nye but bema suban no untimi fa emlemu no because bema eni hu oba ema no ho sole oba hu bema ema bema oba ho nsole atinka no mema de wo soro esen ma so enti akwanya baabi edda baabi kakra a bema pia bontena bibia betimi asi because me hu oba wa heda to condom kra de ahye ne kunu ayi mi se opie in case of emergency ebi ana wa hia no obesa so no wa yi no bibi betimasi no die na wo ye wo fie ama de na ebesi no yetimi akele no kra of course suba su ene ban bi a de tifie no emwa so obi di ne batem kra no a enam ne kunu nti wo di ne batem de di ne kunu atem in a way wo funu kunu wonka ema hu se ne bo funu kunu na wo de akoso ya kra no so wo so tra ho a wo ye badwenba wo se sa de nti ene mi nkofie ena sa atem ni na koso metena abontene kakra abontene tra kakra no nso ene de shege la no ye de eba shege ni ye de se wo hu se inside wagon wo hwen sunsun so a so betimi anya e wo shege no oh ensunsun so ai betimi ha wasen ha oba no ya ensunsun so ho ebi ni de ensunsun so ho ne se oba bia ne lock e we de e wo no ho oba bi wa akofa na e bad luck but don't forget say bad luck wo ho and a good luck nso ye dey e wo ho ugusu a ehwede ye ko yenkwaji aboafo nkrato ye ba ye beto ase so wari ma wa ye papa bia na mu di mo chine se be ma wuwe this is my secret. Give us P capsules. Pema wa holding from now on to me to my ding one pem. Give us P capsules. Obedu as mama. Ono enemy lawyer. Anti lawyer no na she obotom. Are you bro? Dey na pon permission ba be chia mo a ese ni die. Bosano. No.
ni de na fi waka wo e fe ni Givers Co capsules say yes siyare na wo so ko di wo ni pedwam wani na wo posa amaman entimi ma wunja wo nan yi wonum Givers Co capsules a wo be ye free lawyer Givers Co capsules and a Givers P capsules. Hey, and a Givers free wo be chinasoma Ememe wadi infedu watwede kronkwa na efa. Givers Co capsules. Apemfo abatan wo mo manufuo ne nkwada wo ne infedu mienu nka. Ebra, if I shop na me shade wo bag. Bra ade ena so biem. Na tell me me share me see ba queen why me say. Bra, said the time heba mesha etia chimi ni me fiefo. Enya dia ba ko pe ebe so ye. We dey do this so fa ni nyina. Bra, se me ka se me di time heba mesha ho adanse a. Wiase nyina ebe te me nka. Enti se malaria, wadra ni time heba mesha. Enya nko, die na num ato a wontimi enije no. Wadra ni time heba mesha. Edwe enye ma oba wa fa afuro. Die wo ma akoda no fo. Enye akoda woni mfie dumienu. Ansa na obeto time heba mesha edwe ibi no. Hwe se wako hospital anasa lab am wo hu se wo a 3-day malaria ibi ansa. Encrasway Food and Drug Board for Ajiatu. Kayo se time ni TIME. Time heba mesha. Afi malaria fi be biada ni diba ewo mu no. Ebe trato. Mrs. said the Mako Greenfield Scientific Herbal Clinic. Ako hu die tuemu ankasa. Enti me ka me nsese me bo. Obi antrasema stroke ye den kan to dem bio. Sameka she wona wo twetwe ho meboa. Greenfield Scientific Herbal Clinic. Wo sayare we biti say hypertension, oba ne bema wo pa wo, diabetes, junsomu yade, koko, me ka ne majade. Oba me si jai na nanse ma me hwe ase ma ne kase mu bu ye no. Greenfield adaroma e no matoto ama nei, ni no mpa kase ani a, ni spinal cord aye adwuma wasa nante bi. Greenfield wo ultra modern laboratory any diagnosing machine. What is scanning human system no. Wo sign ton ajinkwa garlic plus, e boost immune system. Na sign eyema BP. Obi a halitosis ananka mbone wo nanum no. Onfanko Greenfield no beti ni say te Greenfield Scientific Herbal Clinic. Womu onungwa adogon last stop Estate Junction. For 0243-983906 and now 0261-651898. Greenfield. God is our healer. Greenfield. Your last hope. Yaka jenkrato aba dwumadie eyeduo ko menim se baabi eyedru ne de wafa aba bebre efri mini amanum ni se moti se de mefa bi hisa na mosomo fa bi ye besan ato asoboy o se obeka se de yentena ya yentena baabi na ne yemfa enididi nkomo yenyese saa nkomo no nso ayedi no ene de saa ne ma ne ba no afre ne ge na se oba so nso na da ko ba na ade ba ko nso a ha adwen ne se oba wo wale a onam fofam no ese wo sesem wale ese wo sesem onam fofam se wo wale ye no na onam fo dɔɔso bebere wale ya wo wale asesem because woni wo mudi nkomo woni nkomo wo mutadi omunni a wale fo nkomo nti si a wa wale no ate wa wale no sesem onam fofam kakra pe obi a wa wale pen a wo experience a ono nso betime atu fo ne bi ho because this time makuo ne sa ne manema no enwumasem nti manfo ntimi nko makuo no na ki tufo nti wo die ne se dwum kura na wo a fa obi a wa wale adamfo a wo experience wetimi atenetene ho be ma de krokro no e ma pa krokro ba me ma pa krokro se ma na akofo obi ono so krokro ni kuna sa futue no de be ma wani da ho wo ko fa adamfo no se o mo ni da ho se nye sika bia ni hunu fo ma yefa sika bi wo hu a yese wo musie de suma fidie so ho nti no mo ni na ho na wo fa adamfo a nipa no 1 2 hu se nya atwe ho yese ma pa krokro ba de yese o krokro no sanso na be ma ya krokro no kra no ye pe no more than ma because man de end dia dead am obi ehun so mo pa krokro ye de no ya krokro no what yese o krokro be ma pa ma hu se be ma we de me de na tuja so a me dan me pese o be hye se be ma hye a o be tie si abontene bo modra ne ka ukunu enye wadwene se me de se wo ye de a me so me ye o ya onome e dawo so no be ma no onya sa no me ni bi se o ye obi a wo kan bible pa be ma ekọ abontene a no me no ente se o ba de okay ente se o ba de mfanti advice ben now the be ma mema ene ma o mo hwe talking about advice ye de be ma viewers no enyina ne se meme ye remfin so se oba bi wo ho a de ye kan o ye ni nyina obi ofie o hwe o beka se ade amu kan me ne mo nya adwen
de wo kan miye ni nyina so bra isa na ote enti na me sha se me ka se bompaye vampire bo e sha de na se na emom no bompaye na enye wo ho old practicals kakakos empire bo no kwaso ntimi nya adwuma no ana obetima e practicals ne nso more na nso no na nyoma bi nso aye ha ti fani mienu odi ni mienu ye adwuma me de me ogidie se ebetima ye adwuma ama wo apart from say o beti yare no broken homes okay what you say on say ne how we ase kone ne we ase aye den no na I mean o concentration na o be ma no kwes kasa nkra ne ba wonsem na me fa ne se wakotwe mpena bia na wakochiti ama responsibility bia ba be toss so the other side you supposed to what you say you know somebody will say enye ni nyina responsibility is not all about me ni we akọ intimate no responsibility is about we don't want to can nkwa na do anu akoto ne so nkwa de you supposed to pay enne awalefo no bebre man bebre no omu juma sofudi esen omu kunu no sa woji osofudi osofu be hye mra ma ama wo kunu agyawo wanyawa obechiti chiti no obechiti ochiti nso a okofa yale a e wono wodia enna mpaye echena mpaye adechie mpaye adena ne wanya aduane o se enene ye program onti meko program. What is program? Program is within us. Okay, Bible no be kire us solid dem wo no yesua de ukosua nyame ho asem no hu se me yo bi papa meko heaven me yo bi bone a meko bonsam gem. Okay. So aside that no pressure do I the two men maso pressure too much. E bi ti se den ware me say another. Ti se den na me ka atoto no doso. To we mame fami pie ene de wo so ba me mom de nyame ni se obi twempena no obi fa na chia me mfra ne teaching ho o se o ka awalesem na meka o ka sa nyina no aba awalesem but you know a developer from there bi na koye say one siesie ho ni ya e be di wachi akwa aware ni ampa one siesie ho ya e be di wachi ampa etina say we start na foundation no one hihye ni ya dan ne be dwere exactly ampa ye be dam ase pa asem bae no masua de o so de infant nyame enhira mo pa na program e de oba so no wanye dwumadi ya drusia na se okokore ka se wamma ye wo segment your friend pick and arts eti ne ade fefefe obi a be yi baako na de ato de nyi biansa na okwaje bosia na ye kasa san a na akosan e bitima de ufie pick and art na kire say bacho ube yi baako bie ma de wom bia ube ye achede so ka ho bacho fa mame wadam na fa audio no so mame ebebomo emmomu da okay essa san ha kwaje bosia essa san ha kwaje bosia essa san ha be wie ni e beju fie ese obisase okay also de body unya bi adi be bacho de kwahwefo say act like a mad person ai yet se bodani e man sisi ana ye hwe de ekode oh okay wajimo krasini on fomate o spell say de usua de can't. So this is how you act like a bad person. That's obi abodam de oye obi nya ohwe na ko but what really kapwai fancy me excellence level all director any dear kwahwefo say act like a cat. Meow, meow, meow. Boom. Why are they why? Also they when your cap. Oh, okay. Mpacho. Okay. Jo cap why? Wow. O dey twa see come. Wow. We dey ko. Mpacho unya t-shirts. Oh. Why? Yay. Oh, oba. That's pa. Yes, yeah, that's it. Dey ko. We dey ko ampa. Atiase. Bi ahwe dey ko, yeah, that's it. Menim say enne program no aye strong kokra woni agipam na yebeda aboafo ase na afei yada wo a wotina fie so a wo hwe yase na asem ba ko ne da bia meka msi nyame wo ma ebeyeye me da ase bedi mechi na me ma wo dieko bedi mechi na wo be wo dieko bedi mechi na